Kika tu kenengot kisamla pule ke St. Anthony's College Shillong rengkat kejeng senran lang jang ke Northeastern Hill University Students Union Nehusu. Haka khalai terik udampang arajar arpusau ke lalit ban aida ke City Hau Principal jang kene ke jaka pule u Reverend Brother Dr. Albert Dekar ban persya ahlur kejeng betha kisamla pule kene ke college ban pong dagi uniform habagi wan kelas. Kisamla pule kene ke college kiba pule haka 4th semester. Kelapan pa kejing persya halor kene ke rai jong ginong elam jong ke college halor kenong rem bakani kan penan ke pisah namar ba kila jandap kejing pule na kene ke college ban pen kan mau na kaliang ginong peniat ke St. Anthony's College Shillong hak arp kandai trik nai wiang arhajar arpulai kelapan mi de kejing betha ke samla pule ba menta ke senam ke samla pule kene ke college ke de ban pong no dak uniform. Haba keren sekilat patai kubor na kaliang usamla Arman Malnyang ule tu bah katayo banwan ke college kan sedang no gijing pule kumta kilawan bandawan o principal ban om pensidam iksamla pule ke 4th semester kibam trek ban pong uniform ule tu ru bah kane gijing kendo na kaliang principal ule pentip ceki bahalor kane ka jingdawan na kaliang jong u bat unsara ban pensngo shiki bor bahalor ban penbet ya kane gijing